so da foforo onyame adom ye na wa ma ye nkwatenten na nkwatenten so dia na enyonyam ne fa ahodie na anzo nyame ba ma nkwatenten ya enyonyam ba ka ho na age se wo nyankopon wa pam na nyame wa pam so dia na wo se attention TV for so e de nsampa bi e de brew nyame kan se sabri e ma wo mfu nsam de o ba ti bi asase so obi timi tena se na fitia na pa be sie nwumre na o so ri tie ne wia eno ena ebu yasoa enti yato nsa frɛ nyame adifo a wonim te wonim nyansa nyame de nyame adwarebo na emosasa wo so na sɛ emosasa wo so de a ene na ekwen wase foundation when wase foundation dia ayewie ni abadaye sɛ sofo sabi wadwemu na ha ya Muhammad Santa TV so wadwemu na ha ya Muhammad Santa TV so na TV so dia ne de nyansasam sunsum nsam abra papa ene nyonyam ene de brew ne de brew so a me pese obe subscribe na was share the whole video na wa push na wa ba ka busia e attention TV busia na ebi a we so for obi hwe me ebi enwe program na to akoma so ewi a de so for ni na ma betuya frɛ na we ba mo kira kwan na mu o ba so de a no se ampa me ko nyame di fo me ko akohwa nyansa me ko ma ko hwabrabo a e ba ma me ahotoso na ahotoso nso ni dia na attention TV ni ahapɛ na benya nsam a nyansa ne nimdie ewo na matrase nso dia enya ngo na matrase sabri me se emfawo data enko hweto kase enhwe nufu kase obayare hwe attention TV now ye inspire na afenya nsam a ebe mo abrabo akekase ni ebe mo abrabo nyansa bam ebe mo abrabo nimdie ni ojo ebe bam en sorry keke emfawo data enko hwe obato oya sa obenya akomayare obenya BP pressure diabetes o diabetes dia wanya na yabu eye ma to bi abo hwe wo program no so hwe social media aba fonten takase ne so ena amwa eja wa akomayade eja wo pressure because o hwe to ne mu odru o hwe nufu ne mu odru ena sister to no bo ase wo hu sa obahwe nti ono so wo so kire wo zo nya akomayade ne mu fa o data no o bre fa hwe attention TV na de hwe attention TV a ne ame kan se awurade abasa ebe ma nyama ya den abawso nemu se beda mapafo di na me kokochi enkaratu na me ba na wo me na mapafo di emfama na yenko na yemra yo etie phone ya do phone ye kan se ye kwaeso ayaba na yaba nso dia na ye transe ya transfer attention TV na enne enkwantana so abisa ene ya trans na ho yetime bibia yetime bi na sabri mene with my left hand o say odifukasi amaton safrana ya nim dada the most powerful controversial the most obi asofo mpem kwase asem na dem kwase asem hia obeka na dwene ede ya kire sabri sauto oti wo hwe yenyina yemma edifo matata akwaba na the next effect no o sofo a ebacho on kasa bibiri when actions emma hu sampa onyame nwosra e wo so no tumi command tender ma tender timi tisi no de no at once on tiase abatiase on pa abatiase nyansa ne nimde adokro no nemu openi pan koso no openi paseye sabi na bi mu donti ne frɛ metal test me say sabi wa bi ne adwuma yɛ frɛ metal test so e di sabi me yɛ mana kwa aba so fu muja e mo kwa aba e me di frɛ me jose e fi aboko e da nyame ase nyame so se sa kwa so fu se ahimti ahweyi so de e yasem kase ba so because ahweyi a na se brebre na ye obi on pen wa se bia so nyini che because na near fi bebre so why so be all 26 years because of arrangement me sama makwa ba bi attention TV for makwa ba that's not so continent so bisa so na me sha se free ho
and na me na mo kasa yon kwantana so bisa e dey ntina sofo obi betena se na obesai ni nua yo sofo me da wase pa be fa sa kwanya yi so achie ahwefo ene obi bia wo hwe Attention TV. God bless you. Sa TV we TV kesia e wo Ghana ha se open die ensam katie open page ade papa bia wintimi nya Attention TV film. So for me ba question we be say den na eneno enipa timi trase na ono aka bi ope ne hu yo se me hu e de ato ni nia so oni medical wa ko babu ye nya kopon di mai fo ye sa na ye hu ni se tete train ne so na e sha se se ne ye adwuma enye ne so o kai bible no awo second Samuel bible say ne frɛ papa bi Ziba and e frɛ papa bi Jehoshaphat na David ba bia ne frɛ no Mephibosheth ne papa Ephraim David and Amadon and they said no ne papa tie so and ne papa dwa pade nyina ma kowani da woni nipa nam no so ema Ziba otimi betra ahimfie ho no na kenye Jehoshaphat a ho dia onya ba bi enye Mephibosheth da onya ba bi ntina onu kwa na introduce akwala ne kire David but otena se omu se akwala na brabo e ko jojo no na otena se no sa plan for no adwene ho efiri onu animu e no kutwa ntro kese e ne to Mephibosheth so Jesus o ka kire David se okọ akon no wako ate ahimfie ho eni age se ene ne nyame atua wo so ka Jesus nanso Ziba nim Mephibosheth nim asem na Ziba ka no ba bia so ye ato so wo na sankrofo no o ka Bible na o se na o ka entrosem a o ka di firi omo anya no kuro wo ye happy wo so ono akasa ka asem ni firi ono animu no wa ganish no na wa tena se na wa polish ebi o kro no nhia wo da ayeso otwitwa na ntwinam mesi ebi so me ko da ebi o a nipa no o nhia wo da enso obeka wase Mephibosheth nanye oti ahimfie onu kro onim se David akwa a wo ba wo Ziba fa ekire boko fa eniane ekohia David na David say na de wo ye di ase kire se no so me hu se wo ban me de ni je be hia wo ono se na o master wa yi na say the master dia na Mephibosheth na o bisa no ono se oti ahimfie na ni age o nim se akona akọ kra no o ma bim to se enne na nyame atua wo so ka so was no eba David bufuye ma de Mephibosheth de na ye chifiri ni so wo hwa me sabre ba di bia wo bia ye very careful I wa hwiye na won ko nipa bia wonnim no ho asem bia asem boni amfa nto no so because e biase de wudua bia no eno na obetwa na tie bi se wo se obi ahwiase a mensere nemu baby ohwiase ni gina ho ne sua bibi firim wow na Ziba nim se o se Mephibosheth cry but no nim se baby anyame pese odi ni dunu no sa na no odi na ye it is of so bisa me a oh nipa bi adwene me se especially ye nyankopon krofo yi obi timi ka wo masema nipa go nhia wo da omu da wo baby a wotikra woni mo but obeti na tenase na wa kan se wo fa ho a o se ye ba no na me ka se bati mi jaye later na mu se enya sofo nkwa ne wo ka ni ma po asole nra nipa bi no tika bi team asole bi symbol esi ho there are traffic light na e share police ni no very good go try watch again ya koye no se de no mu ka sofo no as ho asam ya mi tika ni na wo me pese ba me pese me ye bibia mo se sofo so team me sofo but na de mi team na buso me se me pese me buso mo asole be no betinya kire me se papa anya one mind church Methodist nyen ba ko ne yere net Pentecost asole bia ba ko na beti no bia ba be boa wo asole sama na mo kan ne dipa na ko mo kan wase no oni obi mu akon mo kan wase nipa mienu o mo kan wase beti kan na nso no wase ni team microphone mu se nsama mo kan yansa ni so it is obi na usi wo se wo de wo ya ne botaya ya obesewa na onni bibia fa wo wa sofo wa twe akọ Job 62
was no the mayor the botai no so me quenchi no promise me sawa ho no kan kosu na wa mama ntwa me kon nti obi otimi twa tutu so a utwa ho a enye yi o sewa wuji wa no a enye yi ne de say so sell to the nonsense point as no hu krada ebi o ko on hia woda se bi o na nipa no kra no se ugina ho bia na obi say ah na nipa no nim where one man say bi I could remember say one time bi na me ye my poor sorry Saturday me nika but before dropping enti me be two ladies bi o dance so mo come ho say bitterly so for here so electricity man na ntimo dey na ntimo tell you me jira ho me so for tax so for car na ntimo dey nso yes ba so for we mu nyina yankopon so hia we mu abonye for no see na me say me obo meter ma me ante o say am for process no be 2 meter no na we na ya fu carry na mistake asa bo carry mu na for no mistake abom ena me yeso fa guess me ni gina ho no mo ko na me se mo kwani ni nyina all the side no mo nimi o me so na ma fa dropping na me do ma tinam no mo kapana that when say eh ma mo asem mo ka mo nim so fo o si dey so fo na mo ka no asem o lo sikani ma fa drop ya saka ho afa driver ni na fight so munsi from figure no and am say that bien ko ni ko si o oni pasa e fo no ho se bo no ma me mo wo na me nko ori fo matata ko aba Jesu na ye ka se e be de ni pa bi atema trans o be se ni nua o se ya me sofo bi kura bi atini sofo a me fi se mi nua ono a sele me se sofo mi tifie ma sorry enfonse ti ma me ya sorry wo ho ti se da bia wo do wo sra be gina popeta na wo sra n flow ya ni paso dem no bia ni age sunsun na ko se 1000 degrees a na atwa mo 1000 obi e boche so me ni asofo ni wie no che ne telephone numbers o wie no no the confusion to me leaders ni mu o wie no no awie san frɛ me nua me wo se ni wo ho na mo oba na wo se no ana na me nya no ma nso na woni na mo o wie na so obi ba no amane se na ato no oni obi ye na nipa ko ne fa so nye ti me pesa sa be funti fa ko mo wi sa na record me se bia me ba me je me ba na no aduane e dia ko mo bu fufuro o wie no send record no ma me ba no enne sa me ba na ja sorry ti sa ni passé o ti say kama Gada was in Machia etie for any ashefo nyina. In fact, sa topic here ye kasafa mu e din krofo nya papa na koso asore dem ani wiase sa suban we eni baby fa ko se obeka se jese obi eja nyamsom ansa na sa suban we be free ni mu ana se jese onum awrade ansa na ontimi nye sa suban we aye kan wasa dangerous but say mi pantimi nkoso abrabom nyina ye nipa no yesa unu obi wa adwuma mu kura na otimi ko wo wase kan ho se ye yodi so kwa sorry killers have been coming kingdom achievers woni mi se komra mi jwa nipa sa sofo ye tumi ka kire me man say me mi yusu aduro sa sofo no so me matam sa ba bi aduro won mu 7 million aman say chikodi onu isi be I don't use your coupon direct. The killers have been coming kingdom achievers. Achievers, yeah, sure. Almost here, sort of them. But Oman Muku, New Patchen said it, or this a cartoon in the mood. And to be able to say, I saw them, who see a museum. Was it because getting what they will say, Amanda, and I'm crom. But also, been that's what they want. Yeah, feel say, yeah, Benjamin Fee. Because trust him said, Mo Muson, this one, Mukomu, Famna, a mirror, the messenger, and Mamma. Yeah, Benjamin Fee, as a whole crowd, almost say anything we as for the cut. It is a sea, we are saying, Unipacra, Unini. The owner a coban. On one soon of a quack sale. And I start touching them saying, and no so and a numbers 12. A map pata, a various. Entino or how near mania nipa bebre na mu no e ya na nye ufia be ifon kwan that's what check wa brabo
obia obenya no ho asamaka sure ana onte de asi ana onte de aba ni nyina so ye atesem na de ohunu ye no ofoje this ye hu so no obia e free ye bepa kwa bi so creative bi ato so to on system bi ye free e odoko yeah no obia fa kire nipa na waware no obia sa fa kire se nipa ni nia no sofu ye na osan ne ge na isa chimpana yes obia ni nia no obia ni nia ni kunu no Jesus Christ ben na me abede no asan ni nia akotempa so painting black pa obaje ho no abre ituru wo ho a o se wo koba na wo ye onyam djuma na eja we yes so wo achi me na mka o jese ade bia abonsam samangasa ye abayi sama e pa dum tini pa so nti ma ye nkoso bere na obekoso wo de ni pesi ho se onu na ye botai onu no ye vision onu no ye purpose se wo de ne be ye adwuma e wa brabom enti osore onko adwuma oti adwuma mu a nipa no nkutabuo nko a ni ese nipa onu ho obi mo ba wa maniska no ni ese ko ka wa maniska e be so each of money and nipa alright so real man bi so asemi wo hwa e Ghana for su sadi e ko so hwa because that e binya Ghana e before and so ye su ni ban no because yem pe obi achievement so wo kom na wo ya me mo nsem ma opra obi na ya me bo nsem ma wa wo na wo ye dia ono na ye dia efri nya sami na me ye dia obi na ye dia efri nya me that so when they determine the way Yankopa adwuma ofri nya me ene the way Yankopa adwuma omfri masem bi a me kai ne na ye Sunday school teachers ana me ba no gire me say apamda na twem sabe ka san wo office na be pie ba am say don't corrupt their mind. Make sure you put a genuine teachings to them. Apamda them entwam ye. Apamda them that's why I say. Ne munya makura ne mani pampo ye den. Eton. What you say? Na enne no ye nya me som na akwa te say ye de la bibi be fapem. E ma ni uba na fapem na twam. Ene say ti sa dia na o be gina dia so. Ene o mame. Ene o sisi ya ne. Wo fa ne say o royalty no ama me papa gu kono ko dwiri nyina because e twam yesi fufuro enne software we baso a ye boje ne so se we twam a ne yeso ne tia ne oba na wa bepoa eno kro ntwam mame chale ni diso obi tumi gidi mame chale na ni din no ayede aba fom wo se e ba fom ntira se watwam Ghana for so ne nipa bibini Ghana ayo say to the extent say wo da kra o ketena da so ye say no ye committee bai ye hu churches bia